Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ka kre Jingim Lina service station minta kasengi ka khatway tarik ubna nailar arajar arpuway kala Pynlong da jing ai ya kadawai tika shabaro kinongya kali kamai ki bakentup ya ki driver taxi nangta ki driver truck bat ki driver bus badru ki nongwan the jing the ya ka bada Pynlong ha kasnong or kaliar habakran cikilat pathai khubor nakaliang jong uba sambor lang dingdo ubadai utrai jong ka sam khamti petrol pump ulaong bagani gede kesin ka beningkong ba Pynlong ya gene jing ai da wai tika ai bat ka balamang tang ka benta ki nongnya kali bat ki bawan the jing the Shushu uba sambor lang dingdo ulaong bagadaw ba Pynlong ya gene ka program ai da wai tika kalong namar ba bonsin ki nongnya kali khamtam ki driver truck ki balai keleng ki jaka hapo bat shabar jong ka jelaru kumta ka don kambhai ki ban shim ya gene ka dawai tika khnang man yo ya ka jingyada batru ban laj na ka bayabit ya uniu khnyang jingpang COVID-19 Baraga jogo por nakaliang jong ba sambor lang ulo kenturu ya ki waipat ki try petrol pump bakin le ya gani ga jo ka senjam ha ka ban ai ya ka dawai tika khamtam ya ki to ki petrol pump ki badan shiki surok ba hapo ka jelahi barok ka wai Kendi kesin jam mengi lihat mata ko kenti bingin play kini ke vaccination center nang ni nako Jingim Lina service station andai ka jing counselor ya bat ka jing trade kat lang hiru bat ka health department bat sarkar nang bangi suku ibaga pakongsan ni idan kamban ira pan ai vaccination ni ki driver mabubun ni driver taxi driver truck driver bus kam jenjar bandek si semua tidak kajing ya pelila lang nang ni napam hamsok iki bikin wan ah ni kit di hakoi kaliang ru kani kalong kajing counselor lang ikiwe ki try pump hamtam gitu ki pump ki badan support national highway maku mangi situ i pump ki badan national highway ki buan the diesel ki buni di ki truck itu driver truck ki ki belaya bi nakawe ke jelas ko ke jelas di nakaliang jongi situ i beladangi la banirap yak sarkar bangi pli kini ki vaccination center ki petrol pump Iyo mga pan pikir iki driver jungi kan mo kamtam gitu ki bayat ni ki jelas nang man ta kan long nakaliang kajing bahalang jong kilok ng ki kunti jong ki bat ini brokat kan mo sa kowe kumangin adap ay ngaladir mga adap ay nang ko ngaru kata ngamlan hiru mga tatin ni ban ay dinre hadir ngpat inte bas pang ni vaccination astu pag ni vaccination kadi ki bikyo nak tim kareng mo kadi ki immune system boosters buat kipen klanya ka bormet ka jungi nang balada hadir mina ay injection na dangiyo makna ya ni ka jingpang rumot ngilala ban ka bormet jungi ka ala ban te lakam kung day issue ngin mahapoy hadu ka situation mingen poy hospital ngin hapan syong ki long ngin hapan yo oxygen mo kam su ngin hapoy dun ko ngin takyo ventilator sematang ni ki dawai bi ka prescribe ki doktor ngilala ban te lakam ni ka jing ya kani ka jingpang harkat ka jing pikir tak naladi kan kalau nila ada kena ban aik ni vaccination rubut imas ni kita ngidang hap ni ban deng mo ngap ketua takut pangila ngidang hap ni ban buat iki kendon untuk COVID-19 protocol sih kajing ku tak kamu tangi driver tamai kibun lang kibun ki bamde driver ki yawan ni betung kini ki kong ki bayawan ki deg bapati vaccination na tu boros kata ki yo ban syum kabun ba kawan ni di yo bani ai no ni ke di kini mener ngila ai pensu ba bebun ni itu kiba artutin ni kong hadin ki ana marba long kani kadi pengklanya ke bormet nang balada iyo makna itu ke jingpang ru ke bormet ki kalak ban lakam ke di kumangi ihi long nalor ki drivers kiri pajbar ki yawan ni ban ai